merutv complaint center@gmail.com kana uturingire thimu gukurukira 0140 794 142. Meru TV, kionere mwanya. Keveka munu wirigiro bwako nithirite rina ntuku ijega Jumapili tariki 19 mweri Jojwa ena mwaka 2026 mbere buru ngushukiri nkatho cia mwanya ni bwega muno nuntubo gututhura gwitene batu ikinya gwa ikinya ntuko wa ntuko inya gututhingatira kini mitandao ya kinadi @Meru TV Kenya kwa mukira nteto obura shigotondoka kumandena odena guntu mbita wa kabu mutharimi monaniri wetu na njira mathithio ni Jongona na Gwere, thank you very much. Ende tugitegera jara jethirite jagita na mbere kiri miangata ya mugongo jwa Ameru tutegere thina ya maguta nioni beterori na aria atongeria ba upinzani bethirite bagishumiria na kumeneria kira bakuga ni gwitia komagori ja maguta thirikari kuringa karata na maguta ja beterori ningi inya maandamano agitumirwa kimya twitite Jumanne ende akere musiasa Mugambi Angaine na mineretie thirikari ya Kenya Kwanza Rais William Ruto ningi agite na mbere gukuturanga ikutho kira kuga ni wagibwa maendeleo. Siasa Mugambi Angaine noro kumereria matagetikia munjumbe wa bure na ukirerete bona na thirikari nene nonto boitethia mauria mauta ya beterori na mbesa imbingi na kuinamia na thiringi kendake akiwa ene karata ya kuinga Kenya metho nonto akwa katero ile biashara ene ya njitu njini cio tuma mauria mauta yongeleka kinyankuluki ya nthingi wongere kububu ba beterori bou ke barabatu tukumenya kwena ukumanya bo bwinge mono kinya kira ibarenekire na shiringi winyanya VAT onde bwirete gwitwa ndene mauta yakenama ni kinonto nthiguru ire inge ciembere yetu Uganda, Rwanda na inya Tanzania ire inya eriene bate gombo kinyai mogori jara twena joja pump prices ndene Kenya nande twena uma kwena ukumanya borio nyamweje gwetwa G2G ugatikati aja ni atongeria baraba bakureta mauta ndene Kenya niyo bakurira ariku niyo bakurira tunasema kama watafanya hivyo within few days ila tumepeana tukiwa possession tutaandamana mpaka hiyo mafuta iteremushwe. MPs baratwe nabo ibakagori ibagorirwe nende bageta kwaria atia manto ya beterori na baria nonto iberewe ngoge haikuga yesa hakuna kitu ingine my brother wote MPs wote gatotethia ibatu wananchi tokachiomia mwanka tumbe kombone bote tore Kulukia Angaine nonanite kuria kwanirwa kwawe na ntubotongeria bo mumbunge uri kwa bure Mugambi Rendekiri na nekera kuote weti na mbere boneka mature ne kinya nyuma yawe kwithira ari muthiati wakwe wa Rais William Ruto akiweta wenyange bombesa cia muinge wa mona witia kwa ngarama ya kithomo ire thina imwe ire irumirite akariba bure utongeria bravo ikunarua ti utongeria bravo tethia antu yanarua to makanisa ne naja ngoshishi ndekureke ikwaria mutongeria ora we kunande aturumira atwira batu tutije economics ya kuga tutije no ntumbariria manto ya corruption national corruption ni rampant ire thukitio tongeria bonande narua na ndio kwigora aria
ndoria muntu uyu gatitura Kenya ende ndarikana igitara finance bill ndira njensi baumarire bareta go protest nonto bwa finance bill ati wachokere buri arauga tuitumara mari besha inya cienyo mwana cia CDF eja kugira ai na nyomwere atachokia kiuria atachokia kia auditor general kia about 42 million ile bwireta gutethia na betu kiuria kiu atagichokia na itukwenda agichokia janarwa kana ruju atwire ora 42 million yu auditor general amwire na chokia kiuria kiu atuchokerie kio ana baba meta gweta skuru mbeca iu icio irengithwa ibatethetie nontu fees ciongererwe aciari batio ciumba nontu ba taxation ile irio. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Na mabisa ba thirikari nene areo PS Raymond Omolo, PS Alex Wachira na PS Betsy Muthoni Jege na asiasa kuma Nteresia Tharaka Gitonga Murwara na Patrick Munene bakiaria bari Nteresia Mukothimani betite na mbere kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza ya Rais William Ruto na Professor Kithure Kindiki na aria atongiria ba betite na mbere kuria akari kuma Nteresia Tharaka kuyeka Kindiki nontu karataga siasa kiothikia 2027 Dagara Waiguna na ripotia munde mapiesesi kathomba reo gotonga bwaria mbesenjage ugokaria bwanda ndile mondomoro na wamenya Alex Wachira na bange batinda kanisani kathorekia Mukothima bakigwatanira na ntongoria kathomba kuma Tharaka nithi aria kwa mujumbe wa Tharaka Gitonga Marugara na wachukega mang'ombe bwana Patrick Munene mwana ma MCS aracheche tutamu chonekanire kugwata monki bakithetera munini wa rais Professor Kithure Kindiki arakiaria PS wamenya bwana Alex augite Meru kwegiti bethiritwe bakigwata mbaru Gikuyu na indi kagitaga Gikuyu gucokia guoko niho ndamwira Kanyeri kainagio no na ni mwene no etinywe na ithuĩ andũ a Nyĩrĩ nĩ turauga atiriri weka wega no weka atia na tandũ mũtũnyitĩrĩire mũgĩtũnyitĩrĩra na Jomo nĩguo kana tiguo mũgĩtũnyitĩrĩra na Kibaki nĩguo kana tiguo mũratũnyitĩrĩra na Uhuru ya kerĩ nĩguo kana tiguo weka wega no weka atia weka wega no weka na angĩkorwo nĩ mũtũnyitĩrĩire ona ithuĩ tũngĩcokia guoko rĩ no tũkorwo tũhĩtĩirie mũndũ tutikwenda kuletera wa able deputy president aibu teoma na nĩ mũkuona wĩra ũrĩa rais wetu arutĩte in Tharaka Nithi county alone Tharaka alone Chuka constituency alone Mara alone ile miradi iko huku ni ya mabilioni ya pesa Tharaka Nithi. Kwa hivyo rais wetu lazima tumshike mkono. Sasa ule mwingine mlimuona huku hiyo miaka 2 mlimuona. Kwa hivyo tunasema profesa ndiye fire ama vipi? Si ndiye fire? miario gwetembari ntongoria kuma Tharaka Nithi bakiuga batietegeria gitege kia munini wa rais kuthi kungi na haya mambo yote tutoke kwa serikali mbuku tume kwa serikali. We are there to stay. Na 2027 kura hata moja pande hii iwezi potea. Hii story unasikia huko pande ile nyingine wanasema mara wanataka hii power. Hiyo power wacha wapate power after huyu amepata power. Deputy president apewe power, awe president wetu, wakitaka kuwa deputy wake hiyo ni sawa pia. Hatuna shinda. Ni aria keria PS gokaria bwandeni bwana Omolo augita kathingatĩire gũtigĩra na kũthiria andũ a Chamianga katika kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi. Nimeelezwa tumekuwa na changamoto ya boundary demarcation between Tharaka na Meru County. Pendekezo iko huko Nairobi. Mimi kama katibu nitaifuatilia ndio tupate kujua ni sehemu gani iko Meru na sehemu gani iko Tharaka Nithi, ndio tusikue na mambo ama ukosefu wa usalama, na pia watu ama wakaaji wajue ni vipi wanaweza fanya mambo yao. Agakiwa kaunti ya Tharaka Nithi waterete kanya gatandatu kere wandikithia bambima ya ũgima wa mwĩrĩ ya SHA. Watu karibu 70%
ambao wanahitajika kuwa wamejisajili hapa Tharaka Nithi. Na nataka niwapongeze na nipongeze tena viongozi wa hapa Tharaka Nithi. That out of 47 counties, Tharaka Nithi is number 6 in terms of registration in SHA. Kuma Mukothi Magechigo Mungeke Tharaka nkiripotera Meru TV ritukambita ndagara waiguna. Tutegere siasa cia kaunti ya Meru na randale cia siasa ciitite na mbere titikano ya siasa gitikia ungavana igite na mbere kumata na ria naru akiaria Linturi mithika ameneretie thirikari ya Mutuma Ntoethingia nkirukia kiwa wari gavana Kawira Mwangaza atithira aende bene 2027 nikira kuga nyuma ya kwewerua gitine gukirukira njira impeachment kuringana na sheria. Kawira Mwangaza atithira aikithuranone kia 2027 bobo yite rira Kawira Mwangaza aithirite akithironka na ari na muthiuronko jua mishamanio ya gisiasa gonto akiringira ndebe na akiuga akaithira abo ya ndebene ya 2027 Ontolentore augite nikiroto kia muthenya. Ripoti ya mwandikito wa Nteto Jeff Wagituma. Nayo ije ni migambo ya Murega Baichu mukuru wa Kawira Mwangaza na wari gavana wa Meru araumirite na kuria President William Ruto nethira gicokia Kawira Mwangaza gitine kana bambirie kurwa na wegi siasa. Miario na yare itere muthenya jwa igoro ari intere cia kianjai kiri muchemanio jwa Korea kana Kamiru. Kwa maana nyinyi mmepewa kiti ya deputy president ya Kindiki. Hebu niwaulize swali wasikie hapa. Munataka Kawira ama ni Kindiki? Munataka Kawira ama ni Kindiki? Wameru niwaulize, munataka Kawira ama ni Kindiki? Kawira ama Kindiki? Kawira ama Kindiki? Kawira ama Kindiki? Kawira ama Kindiki? Watu watigani na Meru yote wamesema warudishiwe Kawira. Warudishiwe nani? Na leo tunataka kutangaza hivi kwa mheshimiwa wetu Rais President Ruto, kama atarudisha kiti ya Kawira Mwangaza, sisi tutaenda wapi? Mtaenda wapi? Mtaenda wapi? Mtaenda wapi? Mtaenda wapi? Miario yiu nandi ni tumite na wokuromba giti kia ugavana mithikari Nturi muthenya jwa narua aumira nikenda ka mataro Kawira Mwangaza na mbutu yawe no ntuinda ibirwe goro kia njai ukiwa raisi na uchokerie tiki yaku. My good sister, Kasongo indaure nuo kuingire no wakachi antu wita wibera wengirwe nimbecha ira. For example, ndawite itwa mobilize ite kenda turuira Meru mbecha ira ciariti that time Kasongo narere kinya wingwa that time na techo ciatumirwe because we are also mobilize money. So mbira katoyirwe batwe ira ni babarire na babange inge ciaria legal fees. So ukenda witoika ya ciantu Meru icio mbia cia kuingire wengero Kasongo na I have told you nontu tinya nduru ya tumiri nontu nare convinced Meru itetete ebwera nontu nwari winyawe kuingia muno na warwana andu baipongi bonde. Niara nandi mithikari Nturi oritie Kawira Mwangaza nethira gicoka koti kurwando achiawe nao ni untu President William Ruto atithira kimutethia kana kumuchokia gitine ja gavana wa Meru. Concentrate Court of Appeal thiria kesi ciaku lakini we paseta signed judgment lakini bura maundu ya karina katiba na sheria. There is no impeached governor who is eligible to run for office. So as we stand, uwe ndebeno temiona tio sota utimanto ya Court of Appeal udhirie legal process sionde cia kikatiba kwetho kombo pasuindi court lakini thaiwa atera Meru kanya uibaira around ukethe hawinde bene gavana ni mama apana kesi ya gavana ni mama was sorted out by the impeachment na the impeaching chamber no tegera antu imbia cia kuingire ringi kuwa county assembly
nere confirmwe ne Senate. So the only remedy you have ni pursue the court process ire pendete ire in the appeal court udhirie wapursue in the court of appeal, then probably bombo kwa lease of life, but politically right now you can never be a candidate for election. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Ripoti yake twike break yetu ya mbere akire metha ya nteto Meru TV ugeta kuraya nitushokerete. Inginanginene kia mutindo kangangi kore kongo kamechemo kuborera na udhongi ganku gwate ugeni aja Bezalel ote Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi highway. Bezalel ote Meru nejumo chijwa kuruka mirire na kudhuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera nogoche mabia korea bire na shama kumarikonerie yetu na bidhuraniri na oteabo kinande kudhuranira michemanio kana cooperative event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kudhuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Kiama kia nopeo ni giokumenyithia muchemanio jwao jwa National Delegate Convention NDC juria jukagitika tariki 24 cia mweri jwa ina mwaka jo mukawe ni jo Elsa ja kaunti ya Meru kwambiriria thaa 3 cia rukiri ni muchemanio jukareta mwe atongeria bonthe banopeo kuma uria munene mwanka uria munini tutegutiga nyuma atongeria banopeo Youth League, Nopeo Women League na Nopeo Disability League. Nkoroki gukethirwo na ngeni kathumba kuma Kenya ngima. Kiama turiuga Nopeo tupande ngazi pamoja.
ni bwega muno nontu bogotathura na gwitene batu ikinya omani ati nontu boku nitutwikite nyumba nteto iri na igweta kathetune ka Meru tombire na bantu igi ugima bure utonga akiaria muthomi na mutaalamu wa mantu igi ugima Bundi Karau na retie mantu yegie mirimo ya mirire ningere yumanaginya na muturire na ria auriti mwingi kwithira bakimenyera mantu yegie mirire ya kinandi ningi miturire ya kinandi uciebania na mirimo mingi ira yambiritie kwanda nkunyu kathetune ka Meru ningi mugongo ndigorone ya Kenya nontubo mikarire ya kinandi nontubo mirire ya kinande ni ripoti ya Mutugi Okiambi. Murimo wa shukari, high blood pressure na kinya kansa ni mirimo yandite Meria ya kauntini ya Meru. Murimo wa kansa ya mumero jogitongeria anene kumana na mirire na bubune kuringana na ndagitari Bundi Karau. Blood pressure ndio ke murimo lakini yale maltreatment ikaleta complications nyingi, nkoro ikaleta thina, kidneys pio ikaleta thina na nya stroke hicho ndio chuma na blood pressure. Murimo yele ya chukari na mirimo ya pressure na chukari imirimo tika kwa no ayetwe ukia wiko no ayetwe iko maanisha kwa kiungo kya mwili rende kithukite. Murimo ya thatu cancer niyo cancer te murimo yomwe. Cancer na number 1 kile arome prostate cancer, kile colon breast na cervical cancer, lakini Meru ni yatongerete ki cancer ya mumero yoko merive kula na kiu na cancer yu digestive system ila Meru itongerete nonto mnobo wa diet ite sasa na nyanda wa nyingire tutumaira icho chura anto wengi kilokia cervical cancer na breast cancer na prostate cancer. So batwe to Meru ito batwe kinga mirimo bra kombekana na nyakombekana anto bakabudero screening kenda mirimo iwatikana mapema. Ndagitari Bundi Karau kwaragia kagita kuruguragia yukuri ya weru gwitwa escort in chief Nteresia Kemu University. Yukuri tariritie manto jegene na mandagitari na kinya ugima bwa mwiri. Urende andikite nonto bakurita number 1 kumotivate kana kwa motisha mandagitari bange arito bange na nyanto bange kenda bamenya ngwira ndagitari arita na bamenya babo mbike wikinga kenda mirimo ketha baina mirimo babatikana mapema na bombote thuka. So igurire mandagitari iri aritwa na kinya iri anto bonde. We write a lot of books and we publish a lot, but not many of them write books in the manner Dr. Karau has done, by telling stories. So I think this is a very good way of telling what we do as doctors, because as I said, medicine is also a social science. So we tell stories, we listen to the stories from patients, and then we are able to make a diagnosis and we walk that journey together. Ikirima Mbrajaja, Vice Chancellor wa Kemu University Professor Kobiataya aromete thirikari kuone kurungamira aritwa bashukuru cia university cia nto biombe oja uria batethagiria bashukuru cia mwingi ende no athometheria omwe ungi wara guthomethia na bonthe bakwia kurita ngui cibitari eku utokona mandu yote kubwa kou thirikari imuchiari ndene Kemu obora tukua achari babange bainana Kemu kinya thirikari ndio sponsor bao Kemu na nkwere bora bakweana ni help kuyo itawa help ira loan ira neana wa na kinya loan eu ni bwiru kuendelea kweana na kwina grants idachie ya watu bange kinya cho ni bwiru kuendelea kweana ithirikari ndikenda na baba ndene Kemu kinya baba thoma ya burana bange kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North-Imenti Mbita Mutugi Wakiambi. Nabo aunjia kumantere cia South-Imenti ni bashumiritie kurombera thoko ya KK ni kiraba kuga ni kwithirite gukikujirwa mauwe moru na mauthuku irio mitino ya igita kwa igita nkirukia unjia baba kiaria ni boritia siasa kurumirira siasa cia mati cia irumi cia thiri ti cia mpatho ni ripoti Jeff Wagituma.
na bwa biashara kuma thokone ya KK ntere cha igoji kiri gicigo mbunge gya South Imenti ni bathithitie maromba bakwatanirite na rwangi rwokaria na thinjiri kuma ntere iu ni kira baugite bathithitie ontu bobo nyuma ya biashara ciao kwithira itegwita na mbere na kinya ndo kuingia ntere iu ni ara baugite kinya ikubia biashara na kari ni bithirite bikiongereka bunene narua kwetu ni ntuku inene ma iria twijite turi amwe ja kariba kieni kia ndege tomba kutarana turi amwe supporteto ni wana biashara ba kieni kia ndege uria munene na uria munini ni untu bagochwa murungu bakorombera kieni kia ndege ni untu bwa murungu nikenda murungu atweberia ikuo bia ntakaimbidi ana banini baraba gukua batekinyete miaka yao. This is ungodly na ni onto bagitumikeu ndio tumekuja pamoja nikenda turomba kiini kietu kia maromba na arua gitari kirari kuromba na kueducate kinyana betu because nituthiritwo tugiface a lot of accident, nituthiritwo twina mathiko, nituthiritwo twina a lot of chaos in our town na leo nkiinyiriria manager maromba metu niturendete twithwa kinya twina young youth na kinya ntu barabange twina tutukwerewa in a different ways tumba kweza twaraniria nabo tumba gukuria thoko yetu ya kieni kia ndege nuntu kinya mandiko jale twira nturere murungu atikaritie ni utheri barabararagia baritango gyo utheri so turendete ku invite murungu atutongerie ntureneje yetu biashara ne sietu na kinyango ge yetu ya thirikari antu bakamenya Ukristo na bakathingata mitaratara ya kanisa. Hata sisi viongozi tutakuwa na kazi rahisi na lengo itikia kuuma na arua jojo ni mwambelio tukathithia mantu jange ja maingi otajaja kieni kia ndege na outside kieni kia ndege nuntu nituko need real healing kukurukira misemanio teje kurukia biashara baba ni boritia siasa gutiga kuunja rumena na mpatho katikati ka ringi kura itukuromba au kireana siasa manto jeta na toni ujetete itunaofia onto torona jange jaja 207 ni erio kware na mbare kware na ndwa na umwagikaji wa ndamu na tarike etika na ndinkuromba onto atweta na mwete ju tweteta na ju tugerie uria tuteja gukos chaos kana ndwa na au tweterete mbere mwakene jwa 2027 mwana siasa wonde ni arungame endie sela ziae ni atibatie kurumana. Let us see the vision, let us hear your vision. Eleza kioneki giaku bwega kieleweke wana Kenya bakigwata bonde bagakonenkera gite tonto bakwigwa maono ende irumi tutethura irumi na tutethura inchengano ubwe bakenda bwe 10 atongeria baba ba makanisa kinya iboro tithirite kiara njuri ncheke ya Meru point ingi ajiere kwenda kwaria ndenda kwaria egoria abaria bakaragia njuri ncheke yetu ya Meru endere muntu athithia makosa nenkoboria akorobeto na gitioge kinene tigani kororera muntu kethone meya thiretie ni agaruke ona kethono mwana akothirite meya wacha sheria shukwe mkondo wake tutigeni kukunika meya tukemagwetanagia na merega endelea ndegorwe kunyamara endelea ndegorwe guteseka akorobeto banjuri nenkoboria Burundi mutungatiri thini wa rito ya Yesu Kristo ito tigani gutetera meya ni mete meya nore wetie sheria ejokie kanya nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam riboti yo kethira itukinyithie muthia yo ayara tukubanganiritia kiri metha ya nteto Meru TV kankwire thank you very much nontubo tuthurana gutene batu ikinya ntubaku tugitwika nyumba nteto irina igweta kathituneka Meru mbita wa kabwe mutharimi mwananirio yetu na jira mathithio ni Paul Gujire nkwendere gitari rega
mujiari nukuri niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkoro kaire nuntu M College ni atongerete ki kithomo kia utia na Kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria M College mwana waku akegwatira motia makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant.